Assalamu alaikum туғандар, урматтуу биздин катталуучулар. Бүгүн ноокаттагы эмес, жаңы ноокаттагы чөп базардабыз туғандар. Бүгүн 25 март, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Буюрса биз сиздерге чөптөрдүн бааларын чалдырып беребиз. Канчадан болду да чөптөр? 310 сомдон беде экен туғандар. 310 сомдон бейт. Салам алейкум, кандайсыз? Иштер болду? Розалар мына, жұрт розалар, хаммаларыйны, жұрт роза мына. Ишимисилер? Тынч рахмат. Туғандар азыр мына жерде самандардын бааларын билели, анан буюрса мал базарына киребиз туғандар. Saman kaçadan saman? 200'den bulup gitti bir yana. 200'den mi? Kanday bunu yaptın mı? Boltat. 200 somdan satıldı. Şimdi olsaydı tokka gider bu bakmadan. 200 somdan. Akçop kançadan eken? Ama kıyafet kimlik ya? 280 mi? 245 somdan satıldı. Akçop. Kançadan boldu? 255 somdan. Bak aralaş çöğü eken. Baktın çöğü. Kançadan ketti şu çöptür? 250 mi kaça oldu? Kaça oldu? Neş kilo yaptı? 250 somdan satılıp durdular. 250 somdan bak aralaş çöp eken. Onlar taza bedemez eken. Bu ak çöp eken. Ak çöp kançadan boldu? 245 somdan. 245 somdan satıldı deydi. Al çöp. Çöpmesken buldu onlar. Ya bu eksparçert mi? Kaçadan? 230 somdan eken eksparçert. Eksparçert. Akçöp kançadan? Sizden mi? Sizce o eken de onlar. Tak. Dagı bir жаңылык буюрса ноокаттын жолу тугандар. Буюрса ушинтип кеңейтилип анча-мынча могул жактагы дарактар алынып кеңейтилип жатат тугандар. Буюрса 4 полоса түшөт дейт. Оң жак, сол жак 2 полосадан тугандар. Жол өтө кеңейткен буюрса. Ушундай жаңылыктар болуп атат тугандар ноокатта. Бул жагы ошол ноокаткача болот экен. Негизи тактап айтканда бардыгы биригип 14